de Leo Vince baik kan jingi ong lomek untuk super baik film tu bocor baik kawan film nong ka arsine ka diu film nong perlu bahas video na por super kita sokman mo nomor ba ada pesan sa subscriber di tangan naga dawin PC ahi wakil era berkesan mo mengapu yang kena katong juga mentah ting sedang na kena video mentah naga vlogs dengan naga baik an ongkom nama arsine ka diu gas ma pima dengan sok batahi tama RC ni kadiuk pe bahaswa dapat dikop RC yang tama kadi kadiuk engine kadiuk chassis body frame everything kadi kejungka neka RC dia ini apa EP kata video jongka dengan batai detailing krim sai dengan nya artan ada nya hi dengan nya shoot apa EP dan batai shoot mo first all ka pe mo kane ka alloy pi ne ka alloys kamdir jong ka RC kamdir jong ka Duke mo kada jong ka Dominar 400 te bat hang ne ka install yo ne u exhaust uba kerteng nya exhaust de Leo Vince baik kana jingi ong lomek untuk super bike film tu bon atau long kain unique but ani jabo to tu exhaust mo te kam tahi ban kana ka alloy manadin ro kada jong ka RC 290 te ka dish ro ada jong ka RC 290 nak mat ro pani front seperti sana front no baik kada jong ka RC 290 kan ro te bo ne u ABS te u ne ABS te miat ra ABS miat ra dengan on ka light nantan pani ka light phima kom na kalong mo pani swa ka light te sok batai shoot sakmat kinang don shoot mo tapi manta adalah on ka light kalong te kalong monster it look like monster mo te kibru ki bawan hang nero ki apelo na ka bike na marba ka long sa palat pe underbelly ro ka gap underbelly ro no oh sun inch underbelly ka gap dia nalor kata une u ne u suspension manadin ro di jong ka RC 290 dia bakan ka Europe carbon fiber kai ke ane kyong kamat langgong kamat gat kai ngalah klek kerteng mo perlok soba map nga lang da carbon fiber kane la rem dia bat nadin ro kane ka pi kane ka backlight ada flasher pi kawan klik be ibang ha ada babang tam na ka bike kadai tang ka we bani pi ngadi kan last video tra nyu snem agar san kala bande tekan kut ba kan ka bike kadai arpeli nomor bali video kane ka bike kadai ka Duke 200 te kadai na jung u te kane ka bike de jung bhim mo te kane kamdir ka RC 290 ne ka RC 200 kadai ka Duke 200 nomor ba ubhim mula kwa ban thit ka RC tama ulok don mo kana ka ulok don ka Duke to wong man persang nak aku muai mom ta persang ku muai lek nak aku muai ba unique ba apun perut na baro bagi berro kin suang longo makin pek inong ha sisa se ka denem bakin perkat deh te u convert naga Duke sorry ma u convert naga Duke 200 saka RC 200 han bagi berro ki balik bawan ku lek thak le ne bro tama sisa ka demo ka RC 200 kane bukan buat naga Duke 200 but ani mana punya ada pipin ngobe wow amazing bat kawiro ban start na ka bayang himla ra pe pin on sabiam tu sabil on ma pe te penipi neutral ka baik ma pe pin start kam start ra pin bat close bat era udon stand ra da pan hapus stand ra kam start ra piti boleh di tangan ka we ba start dinane bela start dia masa cinematic ro ngap ka rap menolong ka rap mo ka feel baik kembali ka RC 290 hi feel rap kembali ka 200 nomor ba fully loaded fi ka bike te ba ka sound ro ka bang ha nomor ba une exhaust ang unique pin exhaust nomor ba ka yang pe pinipi kaya hapa de ka shape de pe ka shape am kaya hapa ba ka bike tebak kini ki stiker pe rokum ubhim do la ka try sisa hi la di along no engineer hi ha engineer mo tebak alloy ro ka ibang ka alloy te ka ne ka bike ka long bike po India mo kala bande one piece ne second piece India nomor ba ka RC 250 adon teng basna mo dina ka snong ingom kan mo re dan ki state yo tambah ka RC 250 adon masna
Te kana RC 200 padon ba sinada ba convert naka Duke saka RC padon ba. Padon ka 250 ka Duke ba convert saka RC 250. Saka tu kalau One Piece ya India, coba kanero kalau nggak One Piece baik, kalau mau tangga way, kamtam leh hanot isang, kadang kadang tangga way hanot is. He India elak bandon mah ngamtip he India dah. Tama hanot is kadang be One Piece kene. Bat ngan mentang ang cinematic nevi nomor ba. Video ro entah mo kala ya smart. Ya. So elapat. Let's go. Bat babang tam na borok mo na neka Duke 200 pa convert sa ka RC 200 kare kane gear penifi ha borok ki baj mo naduk ki kina na company ro uset den be gear naga RC ne naga Duke ne naga Yamaha ne na kano company ro long ki baj company atar kain te gear uset den be first gear sapo te second gear sanengam te third gear ter saneng te kane pa kalau ke MotoGP tipe MotoGP kitu balik kai bai sakin ki ki racing ke egum gitu te first gear jangune udun saneng te second gear sapo third sapo ter sapo te kalong unique but kalong ka ba kam different tam na boro but kini ki Brembo ba MTV une uyu jong brake ude Brembo te une ro Brembo te une master cylinder une bor R de Brembo te une we de ba subu trai hoi une te ba subu te une de walking ma jong ne brake pen pani bahai pi mah te une Brembo umde udah original udah master copy pene une sanjung Brembo pat une pat so we udah cross control pela da pi ya kumne am pi kwa shipor focus speed pi kwa continue like nyam sange ra tai kum tu te une ada psna ne bu kumne ton so ne pani bahai pi mah bu kum tu dan hado one pi baik pila deh man yo, manak just ke speed. Napi pangga keti siliang ro. Napi pangga keti siliang ro jongpi. Te pila ban shu bukumne, anak kumne. Bukum tu terpelai. Te pila sopang banyak. You feel like wow. Ya, ibu kut naga vlogs, coba like, share, komen, adalah Sotonat pada ibang mo perlo. Yeah, let's go.